I pozdrav ljudi, evo nalazimo se na benzinskoj stanici NIS na Šepku. Mi iz ekipe s Motoreve krenuli smo na zasluženi odmor. Evo prvo stajanje kao i sa motorom, sipamo gorivo. Ovaj put sipamo dizel. U pitanju je Volkswagen Charan 2003. godište, 96 kW, 130 konja, 1900 kubika motor. Evo, prekine na 58, 68. Zaokružit ćemo 165 maraka, to je 60 litara. Evo, samo jedno kratko javljanje. Prvo uključenje bilo je na pumpi. Mi idemo sad put Vlasenice i Han Pijeska. Trenutno se nalazimo u Zvorniku. Krajnja destinacija nam je Sutomore, pa ću vam pokazati put kojim ja idem do mora preko Bosne i Hercegovine. Tako da ostanite do kraja i uživajte. Evo, budite oprezni, može i ovo da se desi. Evo ovdje sad na raskrsnici idemo levo, ima tabla Herceg Novi i trenutno smo u Sokolcu. Sad nailazimo ovdje na ovu raskrsnicu, desno se ide za Sarajevo i Pale, a mi idemo levo Herceg Novi Rogatica. Nakon 170 km od pumpe imamo skretanje desno, piše Herceg Novi Goražde, a pravo se ide za Beograd i Višegrad. Trenutno se nalazimo u mjestu Goražde, ovdje sada idemo desno, stoji tabla Foča. Budite oprezni jer je ceo grad pod kamerama. Ovdje se sad prestrojavamo levo, također i dalje stoji tabla Foča. Na ovoj sada raskrsnici idemo desno, a levo se ide opet u centar Goražda. Sada na ovoj raskrsnici mi idemo levo, tabla stoji Nikšić Trebinje, a pravo se ide za Sarajevo. Na ovoj raskrsnici idemo levo Nikšić Foča, a pravo se ide za Herceg Novi i Trebinje. Konačno posle pola sata dolazimo do graničnog prelaza sa Crnom Gorom, Šćepan Polje. Evo, granica se prelazi preko rijeke Tare i preko ovog drvenog mosta. Evo, i zvanično smo ušli u Crnu Goru. I dragi ljudi, ovo što sada gledate nisu kadrovi iz nekog skupog švajcarskog filma. Ovo je Pivsko jezero u Crnoj Gori. Ali ovdje se krije jedna nevjerovatna tajna. Tamo gdje je sada ova prelepa tirkizna voda, nekada su se nalazili putevi, kuće, pa čak i čitav jedan grad koji je danas potpuno potopljen. Ovo je najveći rezervoar pitke vode na cijelom Balkanu. Voda je toliko čista da u nekim dijelovima bukvalno možete da zahvatite i pijete. Jezero je nastalo 70. godina kada je izgrađena džinovska brana Mratinje
visoka čak 220 metara. Također postoji jedna zanimljivost vezana i za Pivski manastir koji se nalazi u blizini i datira još iz 16. veka. Kada su shvatili da će jezero potopiti ovu historijsku svetinju, inženjeri i radnici su uradili nešto nevjerovatno. Kamen po kamen skidali su ceo manastir, obeležavali delove i preselili ga na 3 km višu lokaciju. Taj proces je trajao punih 11 godina i spašeno je preko 1200 kvadrata neprocenjivih fresaka. Evo, trenutno idemo put vidikovca koji se zove Babina Greda. Od centra Plužina gdje smo bili dole na jezeru se skrene lijevo prema Šćepan polju, znači krenete da se vraćate nazad i nakon nekih 800 metara sa desne strane ima put kroz stenu, jako je dobar asfalt i čitav put ide kroz stene, dosta je krivudav i vijugav, tako da samo lagano, poslije se vidimo gore na vrhu na Vidikovcu. Vidikovac Babina Greda nudi jedan od najspektakularnijih i najobuhvatljivijih pogleda u Crnoj Gori, sa kojeg se vidi čak oko 80% teritorije opštine Plužine i parka prirode Piva. Ovo mjesto krije nekoliko izuzetno zanimljivih činjenica koje ga izdvaja od ostalih lokacija u Pivskom kraju. Sa ove tačke pruža se nestvaran pogled na 3 moćna planinska masiva, sa jedne strane Bioč, Maglić i Volujak, dok se sa druge strane otvara vizura ka Pivskoj planini, Durmitoru i vrhu Prutaš. I evo, nastavili smo dalje od Pivskog jezera, idemo ka Nikšiću, a zatim ka Podgorici i preko Skadarskog jezera, kroz tunel Sozinu dolazimo u Sutomore. I evo, ulazimo u Nikšić, za nekih 50 km dolazimo u Podgoricu. I evo nas trenutno u Danilovgradu, do Podgorice imamo još nekih 20 km. Na ovom dijelu od Danilovgrada do Podgorice ima put sa 2 trake u oba smjera, jako je kvalitetan asfalt i čitavom ovom deonicom imate negdje 10-ak sigurno kružnih tokova. Uglavnom na svakom kružnom toku se ide na drugo isključenje, to jest samo se nastavlja pravo. Evo ovdje sad na ovom kružnom toku možete vidjeti desno gdje piše Tranzit bar Kolašin, a možemo i da nastavimo pravo. Sad na tabli nema nikakav znak, ali može pravo da se nastavi. Evo, kroz samu Podgoricu ovdje radovi na putu, tako da ipak je bolja opcija bila da sam skrenuo tamo na onom kružnom toku što sam vam rekao, gdje je pisalo Ulcinji bar. Ovdje se radi kružni tok. Sad na ovom sljedećem kružnom toku za nekih 500 metara mi idemo desno. To jest, znači, na prvo isključenje.
U suštini nećete pogrešiti da li išli na ovaj kružni tok ili na onaj prethodni što sam vam rekao. Put vas vodi isto. Možda je tamo nešto bliže, nešto kraći put. Uglavnom ja sam izabrao sad da idem ovdje. Evo, odavde se vidi tabla, piše Petrovac bar. Evo ga, kružni tok, prvo isključenje, Nikšić, Cetinje, Petrovac bar. Evo, na ovom kružnom toku idemo na drugo isključenje. Na prvom je Nikšić, Cetinje, a na drugom je bar, Ulcinj. Evo, sad na ovom kružnom toku idemo desno, piše bar, tranzit. I ja mislim da je to što se tiče kružnih tokova, da bi uskoro trebali da budemo blizu Skadarskog jezera. Skadarsko jezero je najveće jezero na Balkanskom poluostrvu i jedan od 5 nacionalnih parkova Crne Gore. Prepoznatljivo po nestvarnim prirodnim lepotama, bogatoj istoriji i neobičnim geografskim fenomenima. Za Skadarsko jezero vezana je kriptodepresija, što znači da se površina jezera nalazi iznad nivoa mora, dok su pojedini dijelovi njegovog dna, podvodni izvori zvani oka, nalaze ispod nivoa mora. Najdublje oko dostiže dubinu od čak 44 metra. Također, Skadarsko jezero nazivaju i crnogorski Alcatraz, na malom ostrvu Grmožur nalazi se ostaci turske tvrđave koju je kralj Nikola pretvorio u zatvor za neplivače. Također, Skadarsko jezero predstavlja dom za preko 280 vrsta ptica, što ga čini jednim od najvažnijih ornitoloških rezervata u Europi. Ono također što je zanimljivo jeste da se jezero po pola deli na deo koji pripada Crnoj Gori i drugi deo koji pripada Albaniji. Evo, sad ovdje skrećemo lijevo prema Petrovcu i baru, idemo kroz tunel Sozina. Evo, dolazimo na naplatnu rampu pred ulazak u tunel Sozinu. Cena je bila prethodnih godina 2,5 eura. Dobar dan. Hvala puno, prijatno. Cena je ostala nepromijenjena, 2,5 eura. Evo, ušli smo u tunel Sozinu. To je najduži i najmoderniji drumski tunel u Crnoj Gori sa dužinom od čak 4189 metara koji spaja centralni deo zemlje sa crnogorskim primorjem. Prolazi kroz istoimenu planinu u zaleđu Bara i dramatično skraćuje put od Podgorice do Primorja. Evo nas na raskrsnici, desno se ide za Bar i Ulcinj, a levo za Petrovac. I evo ovdje sad zvanično smo ušli u Sutomore. Evo, kao što sam rekao, ušli smo u Sutomore. Sada ću vam pokazati jednu od divljih plaža gdje ja često idem. Ovdje kod ove autoperionice idemo desno. Idete samo pravo ovim putem. Sada dolazimo na ovu T raskrsnicu, ovdje sada idemo lijevo. Nakon nekih 300 metara ima tabla plaža Maljevik, plaža Štrbina. Mi idemo ovdje desno. Sa lijeve strane gore ima i crkva Svete Petke, to ću otići jedan dan da vam pokažem. I sada od crkve također opet nekih 300-350 metara ima skretanje lijevo. Malo je lošiji put, prašnjav je put. A postoji evo ovdje i tabla. Plaža Štrbina, parking.
Sam prilaz plaži ima preko 120-130 stepenika, to da znate. Ovdje ima i kafić gdje možete da pojedete, da popijete hladno osvježenje. Voda je zaista jako lijepa, bistra i čista. I evo ljudi, stigli smo nakon 8 sati i nekih 440 km. Idemo da se kupamo. Ono što je zanimljivo za ovu plažu Štrbina jeste da ovdje usred vode imaju stene, tako da možete da im priđete i da se prosto popnete na njih, da stojite usred vode. Samo treba biti oprezan, pošto na nekim dijelovima ima i ježeva. Voda je jako čista, jako bistra, stvarno fenomenalna. Još je bolje ujutru kad nema gužve. Znači obavezno da nosite ove patike za vodu baš iz ovih razloga, zbog ovih stena i zbog ježeva. Eto ga. Odlična je voda, bistra, čista, stvarno fenomenalno. I dragi ljudi, evo došli smo do samog kraja našeg videa. Vidjeli ste čitav put od graničnog prelaza Šepak gdje smo sipali gorivo i krenuli ovamo do ove prelepe plaže. Do ovdje smo napravili otprilike nekih 440 km i sve ukupno kad saberemo aktivne vožnje nekih 7,5 sati. Naravno mi smo putovali duže jer smo pravili pauze na svakih otprilike 2 sata.
Ovo nije jedina plaža koju ja posjećujem kada sam na letovanju. Ovih dana obično praktikujem da svaki dan idem na novu plažu, tako da ću vam u nekom od sljedećih videa pokazati i te ostale plaže koje ja posjećujem, tako da imate veći izbor ako odlučite se da dođete na ovu stranu, da obiđete i ostale plaže. Tako da ostanite uz vašu Moto Reviju, bacite like, subscribe, napišite u komentarima kako vam se sviđa ova plaža i put do samog Sutomora i vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao!